Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong Po Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not saw pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar nriunyo. Kibor pulit penyat kali jong ke Riboy District Hanong Po, menta kasengi kila pelong ya ka awareness program, ban ajing hikai ya kinong nyak kali hasurok ba, ban tip kanu kaliang kabakidai ban yat habakiyat stand, bat kanu pat kaliang kabakidai ban yat habakiyat suki. Hakani kasengi, nalor kajing pansenge ya ki kali kibayat bakala na kawai kaliang hasurok ba, ki pulit kila pensyairu halor kani kajing don kam, ban tip ya ki kendon nyak kali. Driver sumo auto taksi bak kiwe kali bakin sobha pania tip ya ulain balik ya kalain balik sa Shillong balik sa Gauti pano kalin kidai ban ya ya kanul kaan balap penbek daga national highway ban nangka jong sarkar jongi nang man ada ban nomdon ka hingga kakak ba aksiden andre ha gini kisniam kiteo bina ada tolong kai ke ba ladu nong namta ki nong ya kali namta nong ya inti la satra te gelayap dan ba dang padiak kela ko te kam tuna ya gini ni terpat ya pi baro ba pin ya bur inti ba ngat i pi ne ya jinsya ba pin yo i ben pek dau sang media te dia orang ni tak timpat ani bor kalin kabalik Shillong jabot te dia kali VIP kali rate auto truck ni highlight bagi truck niat yang tay nama ba kidai bakit kya jumlah ya speed di bor simpas nak ni late yang ni kalin buat kamlek kalin dapat truck setelah pilih sana ni truck bor ni di bakla buat kuamba bakla nak truck ni bilang ni bakla dia kalin yang truck simpas kalin yang truck kamot kalin ni benar jor bala ada kita kidai ki babakla bang tip ya dulu anh dong lain banyak dengan sakrau nak ini baik clear baru banyak nak ni kalin ba kunde banyak satu kaliang ini nakamon ke kami lah sim ya oleh program sapang di driver jong truk ini yang sah ni tenre umdai tang tai truk re jong di kali baru kibaya hani kan national highway 6 jongi bangin ai ji kai sapang gar kom nya ya kilul ki ai bagi kami land driving ni kai pin dalsi ba pin sobha pania bot nanti lane paniai kan kum de ulan bala dro knang daga national highway ke jongi te knang ban ada ban nomjur kane ka jing aksiden ke jongi lada pi ya chumur kum hagni kisi kimnai bala dep ndre mdon babot berhenti yaune ulan bala dro ulan li ba pedeng ba sadu nadu badan te kabawan na Shillong Sagauti ba kitrok kide meniak sakadiang te kalinit baro kiniak sagamon adon ni ulang ba pedeng te pek ni ulang ba pedeng te lada pikwa ban nitrok po simpas kila ban abam don kino kali kila ban sim na ni o kamon ro tang ba omdei ba kiniak khnang na ni kala sagamon omdei biak khnang mot waya khnang sagamon da dei katrok la ni ka pos mot kila penting ya ka rongsai bagi orang mo aliak sarung sai kila da kwa punya sai la yong kiniak bicha kadiang truk ke kini kelirit dibayar naka mon di melong free ka truk jadi ba kena ma kimsuk ban simpas kena ma kimsuk ban 1 kilo kiba kam emergency ba ketiru kila ban sim back cam ihon ru along namar ba nikwa menlong kumta nang ba truk menlong ka ba kulut kanlong ka ba ba kanlong ka ba yai dek ban nomdan kanlong kinasian ladai niai syakadiang syakamon kumaine ki por ibnai ladep ni ba ki driver kaliher kiat kumur ki kalirit kiat kumur kimtip ba kide baniat syakadiang syakamon ro dala jak sien o sari rap yanga o sari rap nya ndai dang ilawan ke inkori ilap babun sin ba ham tame ba kiat rongsat ki kalir kiat simpas na karongsat te truk ru yai rongsat te haba kumta kalau kami kejing aksiden. Deklarau ngai nang ini ke awal program
nang ba pin bonti nang ba pin sup ban lek ban wan hanu frok he jungi net 6 na Shillong Sakoti na koti Shillong nang ba pin tip nang ni skmat andai bro Shillong try pun pam tip ya kata ka forlin kapaniak kenogalin ba kin tip andai nang ba pin shai pin tip na du mentang si ba kalirit kide baniak sakamon ba kali drop kiniak sakadiang tawan na Shillong Sakoti tek mjuro da piwan na koti Shillong galin ro ka trok kede baniak sakadiang ka kalirit kede baniak sakamon di kai ni kentin ngai play pi borok to ya bot nanti nang ba in long ka basuk basang nang ba long ka bayak bek yan ti nak ta ka Shillong ka thau kari karat ni Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru wei ar nyau lai